Wala na marinde maho gabbo wah. Seboto ho nga jangarin ni. Darong diulaw be. Bereng jo geleng ni halaka ngaro di dia ngalaw marsoban tuko bunan. Hape hamu ba saya dijauh. Dokonan nutu abang manon. Si bisto. Salah hamon ng mga luli hapa. Tuladangan. Ngahay salangon ni pinahannya. Bulong nga sa non lo pahamula kamu mga pinahan. Unak ku bereng ano dangadong ila kamu mga pinahan. Ngumuhab subay kamu. Holo. Nagjangarin ni. Neng laut tu saba. Lagi marsuan main di saba. Nang lupa wana dokter tu abangmu. Seheran anaknya tarhonaru hamu holan na dijab. Banang mula doa bang. Ipihian lau mak tu saba. Nang marsuan ni nai saba. Idok konu main na lau hitain na mga luli hapang habisin na. Jahan ni pinahan. Mulodang lau hitan na nun habis tan nun di muruk yuma. Ngaroma bang. Anggoita putus met anggoita muruki ma. Udok kodo nak kaningan. Beta mangasani kulala pemarhape. Anggoita perputus nama. Ngarobi uma be. Gue tahe. Wala na marhape mamu. Nang nila kamu do mga pinahan. Ha? Wasarang lo pinilihan. Halo, maksudmu na nang ilak kamu lebih mga pinahan. Ngajari ang naking lamar siapa? Ha? Isto. Gabo. Halo si jatak kojo. Wit. Halo, maksudmu na nang ilak kamu lebih mga pinahan. Awas stres doa wek kamu. Darong na terpareso. Cituluk pilek kamu. Amang jota hewan. Hola ni usur kerejo muna di huta. Mga pinahan. Usuru marsi hapa. Alerang di kerejo hamuna. Nang di dia utuk muna alusi jo. Asai foto hamu bigam na dua do. Pinahan do pasik kola kamu asago yang musik kola. Bisto, boy sampai kuliah. Si Gabbo, boy sampai SMA. Enggak habis keras di rekam na dua bah. Jadi buhana mon. Nama alam nidang nung pilih kamu mga pinahan. Hena tu diri rekam utuk muna. Halusi jo. Enggak habis keras di rekam mang bah. Gugoy macari. Wala na law di hamu do wala pinahani do husur lanon muda mangadang ado ilat kamu jay mulai masuk aku bereng be hamu besi besok marhapi api besok sapatom nami ope bistok wala na marhapi terus nang bima kuja bobe lama sangat ko Udok kedenakan itu abang oma. Beta masaniku alay selala pi mana marhapi-hapi. Dia bagami nang jawab dari babam ampun 3 hari blok kosong terus masang kamu stres sudah lek kamu ampun mama diam pokoknya mulai masuk nang dijawab kamu